the bee venom. Kwa ndaji katika apya lelenge vaya no kwa na machine hizo ndio imesetiete tiko tikethe sumu wanzo okay sumu wanzo okay na wene expensive muno gramu yemwe ndo mona yego na yaka mutanga na ya ile esu ndio nini 1 gram na gramu yemwe tetesa na nini tetesa na ngili ekomi esu teka value addition tika kukula ni okay that hii ta wagame na mawala chronic diseases the cancer arthritis HIV na mwe ala katika list yangu kwa kwa huo kile wewe na kuya pepo na ndinge na ndala ni ungi na pole ewe na pesa nini kwa hiyo in short yani nimo kuna maondo maingi bila muona mwakela okay na pe mwe mwe ko liati zero marketing ila woka ukiugo nde yani o market ya gwetha hapa ye ko liati kweli ninyo nenewe wemi wa nzoke we musio bio nino kane naima ngabi hapa ondo na isie okay kendo chambe osio wa wemi wa nzoke kendo chambe okay ndo expire okay wala kada over 300 years ote kondo so long as no vest to kwanza la elete no